Yes, kanaya mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa no ku ngengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri rwose eshanu z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripoko mu gihugu cy'u Burundi rwose kwa Sebarundi. Ibintu biba bikomeje guca ibintu biba bikomeje kuba ibindi binijyango nabyo tugiye kugenda tubapudetingamo, tubabwira uko situation ihagaze. Kambanze nkingirana abantu tondo rufunguzo mbanze nduzanire rwose hari abantu mba nshaka kubanza nkakingirana. Neva ndagukingiranye General Prime Niyongabo, ndagukingiranye. Yes, tugiye kuba rero tuvuga amakuru twisanzuye mu buryo navuga yuko budasanzwe. Tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba dukomozo tuva imuzingo. Ibi bintu ngira ngo ni bimwe mu bintu nahoze nkurikirana amakuru yabyo, sanga bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko hariya ku butaka bw'u Burundi. Ngira ngo uwitwa General Neva amaze iminsi mbabwira yuko uyu mugabo ari mu ngendo, ariko bayidawe ngira ngo ndimo ndirukanka cyane bijyanye n'amakuru dufite. Reka mbanze rwose nyamuneka nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Mwarangara, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari mu makuru nagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko badukurikira bari mu gisagara cya Bujumbura, Gitega ndetse na za Bubanza. Mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo twabibagiwe, 5/5 baradukurikira. Bari Kongo, bari Tanzania, bari Uganda, bari Malawi, bari Zimbabwe, bari Kenya, bari Zambia, hose tubaye ikaze. Ariko kandi bari United Kingdom, Amerika, Ububiligi, Ufaransa ndetse na Canada, hose baradukurikira. Rero tubaye ikaze muri ano masaha rwose yo ku gicamunsi, kugira ngo turebere hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka bituruka mu gihugu cy'i Burundi. Muraza kunyemerera dusimbukira muri CNDD-FDD turebere hamwe ikijyanye n'urupfu witwa Reverien Ndikuriyo yaje gusimbuka. Uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD, nyuma yuko uyu mugabo atumizwa kwa General Neva, ariko muri uko gutumizwayo agatumizwa yatezwe ambushi kugira ngo baze guhita bamurangiza, ariko Imana igakinga akaboko. Ese byabereye bimeze bite? Turaje tubyinjiremo. Turaje gukomaza ku makuru agiye atandukanye. Muraza kunyemera tugaruka rwose ku by'inama idasanzwe, inama yagombaga guteranira i Gitega, ariko iyi nama ikaza gupfa. Ese ni inama yishwe n'iki? Ese ni inama yari yateguriyemo kuvugirwamo ibiki? Turaje tubikomozeho. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga 5/5, kuko muraza kunyemera rwose. Dusimbukire ahitwa muri Uvira turebere hamwe ikijyanye n'abarundi bamaze gupfisha umusirikare ufite ipeti rya koloneli, bamwita koloneli Sindayigaya. Ese uyu yapfuye mu buye buryo bimeze bite? Turaje tubikomozo. Abarundi baracyahura n'uruva gusenya. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga. Turaza kurebera hamwe iby'amakuru akomeje guturuka i Bujumbura, mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho kugeza amaginga ari umujyi urimo amaganya, urimo amarira ku baturage bari kumva amasasu akomeje kugenda awuvugiramo mu masaha y'umugoroba. Ese bimeze bite? Byifashe bite? Turaza kuba tubikomozaho 5/5. Rero utari wakora subscribe, nyamuneka making sure ko wayikoze uburyo ndiho, kugira ngo tujye tujyana neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Twirukanse cyane rero gahunda, sindi butinde mwaba Imana mwe, amunyemere duhita twinjira mu cyitwa amakuru aremereye cyane. Izi nkuru nk'uko mbivuze tuzihere ku kijyanye ko igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga ari igihugu kiri mu byago bikomeye, ndetse ari igihugu gikomeje gutuma abayobozi bacu bakomakomeye bakibazaho. Impamvu niyihe bakomeje kukibazaho? Ngira ngo maze iminsi mbabwira ni igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri ahantu habi. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora guhura n'ibyago bikomeye isaha ku isaha. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora rwose
guhura n'icyitwa umutwaro ukomeye cyane. Impamvu ibi bintu mbivuga ku gihugu cy'u Burundi ni ikijyanye n'amakuru tugenda twumva. Mu kanya gato ukajya kumva ati igihugu cy'u Burundi kanaka kararusimbutse, mu kandi kanya ukajya kumva ati bigenze gutya, mu kandi kanya ukajya kumva ngo bigenze gutya. Ibyo byose wabikusanya wabyegeranya ugasanga igihugu cy'u Burundi ni igihugu kuko nyamuneka kiri mu kaga gakomeye, ni igihugu kiri mu gahinda. Munyemerere duhita twinjira mu nkuru, ariko munyemerere duhita twinjira, ngiye gukingirana abantu ariko reka mbanze mbireke. Munyemerere duhita twinjira mu nkuru y'uwitwa Reverien Ndikuriyo. Uyu ni umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD wongeye gutega umutego ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Ngira ngo muribuka bwa mbere na mbere uyu mugabo ahura n'ibibazo, yabwiye uwitwa General Neva, aramubwira ati nyamara General Neva weho warandoze, wagerageje inshuro nyinshi yuko kugira ngo mpfe, ariko Imana iza gukinga akaboko. Ariko munyemerere mbabwire yuko noneho kuri no curu uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD, uwitwa General Neva amuteguza inama y'igitaraganya. Namara kumuteguza inama y'igitaraganya, yari kuva ahantu bita Bujumbura ajya Gitega, hagati na hagati ku muhanda route nationale 2 werekeza Gitega, aze gusanga ambush imeze gutya. Ngo bigeranye n'uburyo uyu mugabo ngo yari yateguye umupango we kuko atakizera igihugu cy'u Burundi, ngo yagombaga kuza akaza n'imodoka ye, ariko imodoka yasanzwe bamenyereye ko agendamo, iyo modoka ikaza kuba ifite abantu bayirimo ariko atari we, ndetse imodoka ari kuzamo bwa kabiri niyo modoka yariye. Ariko ngo ikintu cyaje kuba kuri no modoka ya mbere, ngo icyitwa bombe yaje kuyitera. Byari mu masaha y'ijoro, bombe ngo yaje kuyiterura, ngo imaze kuyiterura imodoka ngo iragenda igwa nk'iriya. Ngo ariko bijyanye n'abantu bari barimo, uburyo bari bamaze kwizirika imikanda, uburyo imodoka yihutaga, ndetse nyine bari bifunze ku rwego rwo hejuru, ku buryo nyine haramutse habaye ikibazo rwose bashobora kuhita bagira bate bagihandoringa. Ngo byaje kurajya n'ubundi ku bw'amahirwe bigize bikunze ntihagira upfa, bikunze ntihagira upfa, ariko ngo n'Imana yakinze akaboko. Ariko ngo ubwo aho kanya uwitwa Reverien Ndikuriyo yahise asubira inyuma, asubira mu rugo iwe. Amaze kugera mu rugo iwe, ngo niko gutekereza ikibazo agize umugore we. Ngo amaze kukimutekereza, ngo baranariza uburyo batumweho n'ibiki byose, barangije bavumbura yuko uwitwa General Neva ariwe rwose nyamuneka washaka kwivugana uyu mugabo. Baza kuvumbura ko ndagasubiramo aka kantu, uwitwa General Neva ariyo washaka kwivugana uyu mugabo, by'umwihariko Reverien Ndikuriyo wa CNDD-FDD. Impamvu ngo uyu mugabo ashaka yuko bagishaka kumwivugana twamaze kwimenya, ni ukuvuga ngo uyu afite amabanga menshi y'uwitwa General Neva, ndetse General Neva arakeka yuko mu gihe yaba akoranye mu buryo budasanzwe n'uwitwa Reverien n'uwitwa Gervas Ndako bucanda kugarika, kuko n'ubundi barakoranaga muri CNDD-FDD. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku witwa General Neva. Ibi rero akavuga ati kugira ngo bakorane, uyu ari muri CNDD-FDD undi atari muri CNDD-FDD, nje naza gukora ibishoboka byose uwitwa Reverien Ndikuriyo mugarike. Nimara kumugarika, uwo abasigaje muri guverinoma ndiwe ncunganwa nawe, none afite imbaraga zo kugarika, ariyo bita General Prime Niyongabo. Uyu akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Birumvikana yuko rero ibyo uwitwa Neva byose akomeje kugenda ashaka kugira ngo akore, by'umwihariko ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma igihugu cye kimubona nabi, cyangwa se bamwe mu bikomerezwi, kuko igihugu nticyamubona nabi. Abo mu nzego rubanda rugufi ibingibi ntabwo baba bari bubimenye, uretse ufungura kuri TV Duniani Kote agakurikirana amakuru kugira ngo amenye ibiri kuba mu gihugu cy'u Burundi. Kuko nanjye bimba nabihawe na bamwe mu bikomerezwa, bambwira bati Moses ibintu byakomeye hano, aya makuru yafite ntayo mfite ngayo. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibi ari bimwe mu bintu bishobora kuza gukomeza gutuma igihugu cy'u Burundi kijya ahantu habi cyane muri rusange.
ikindi gikomeje kugenda kivugwa nuko ubu tuvugana, ubwo iyo nkuru twamaze no kuyivaho, nuko ubu tuvugana umujyi wa Bujumbura nta mutekano ufite. Ni umujyi udafite umutekano. Impamvu uyu ari umujyi udafite umutekano nuko kugeza amagingo turimo turagenda twakira amakuru atari y'ivumbi yemeza ko isaha ku isaha hashobora kuza kuba ibitendo bikomeye, ndetse ibyo bitendo bikomeye amakuru dufite bikaba bishobora kuza gukorwa n'ubundi n'ingabo z'abarundi z'indani kurinda umujyi wa Bujumbura, kuko maze iminsi mbabwira yuko ikintu kijyanye n'amacakubiri gituma ingabo z'i Burundi zitumvikana. Aka kantu murakumva? Ikintu kijyanye n'amacakubiri gituma ingabo z'u Burundi nta kumvikana uhari, kuko bamwe baravuga ati mutugera muri aka gati, abandi bakavuga ati mukutugera muri aka. None turaza kumvikana gute turi kuri patrouille turindana umutekano? Ibyo rero bigatuma rimwe na rimwe mu masaha ya nijoro hari abitwikira ijoro bakaba bashaka guhemukira bagenzi babo. Ngira ngo njya mbibabwira bijya binarangira banicanye. Niyo mpamvu umujyi wa Bujumbura nawo bajyanamo kujya kurinda umutekano, abandi bakababadirisha kugira ngo batazagambana. Nabyo ntacyo bishobora kubamarira. N'ubundi isaha n'isaha umutekano muke uzagumya kuba muke. Umutekano muke uzaguma kuba muke. Ntabwo n'ubundi rwose nyamuneka tubibona nk'ibintu bigomba gushoboka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka twikomereze nyamuneka. Naho ahandi ho ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye nk'uko abavandimwe bajya babivuga ati ibintu birakomeye by the way. Ibintu birakomeye. Yes, reka twikomereze by'umwihariko tugaruke gato ikijyanye gato n'ikibuga cy'indege. Ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo aya nacyo nimo ndagenda nkabuta amakuru nyakura hirya no hino ku mihanda. Amakuru nyakurura gake gake. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura ni kimwe mu bintu navuga yuko birimo biragenda birushaho kugenda bihura n'ibibazo. Mpamvu turajya kumva ejo ikoranabuhanga ryo mu kirere ryavuyeho, tukajya kumva ejo bundi ati byagenze gutya na gutya. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu nyine n'ubundi bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'i Burundi, kuko ikibuga cy'indege nimba kivuye ejo n'ejo bundi tukayakumva ngo connection ivuyeho, tukayakumva ati indege zama iminota 30 zitari kugwa. Ibyo nabyo ni ibibazo bikomeye cyane. Ni ibibazo bikomeye cyane biba byatumye igihugu cyahura n'akaga. Ibyo nta nubwo turi bubitindeho, kuko ibyo byo bimaze kuba inkuru ndende. Ni ibintu tugora tugarukaho tuvuga usanga bitajya birangira. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara ni abasirikare benshi bakomeje kugenda boherezwa muri Uvira, ndetse ubu tuvugana umusirikare ufite ipeti rya koloneli we yageze gutya rwose nyamuneka acisheni. Ujya afite ipeti rya koloneli, sinatinya kubivuga. Nyirango ibi nabyo ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda by'umwihariko biteza ikibazo gikomeye cyane. Ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Bamwita koloneli Sindayigaya, uyu yarasiwe ahitwa Kiriba ari kumwe n'abasirikare 150. Ubwo ni kampani y'abasirikare irenga hafi kampani ebyiri. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda abikora igihugu cy'u Burundi mu buryo mwese cyangwa ubundi. Igihugu cy'u Burundi kiri ahantu habi by the way.
ngira ngo yenda reka tunasoreza ahangaha, abakurikira amakuru bayakurikiye kuko amasaha ndabona yageze, kuko twe twubahiriza isaha. Ahasigaye mu masaha ari imbere tuze kugaruka n'ubundi tubabwira byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane.